سای مجلس لوڈ دے کے سرداران جگہ بیتا 50 نفر سردار بیتا یا 38 نفر انچی چیز 35 نفر ہونے 35 نفر سردار کے لوردن جا بیتا کہ یہ وخان کلا تو وات چیز کنا مثلا پلانی بکٹی و مری یہ وغیرہ آرے قبیلے ہیں سرداری وگیچین تو وات یہ بیتا لوڈ مجلس میلی 55 نفر تشکیل داتا ہے کہ دنی کا روچ مارچی منیلا مجلس میلی بلوچستان 55 نفر ہے انگت تک کام منی ہے والا وہ 55 چینے کون کراتا رکھتا نہیں اڑو یہ 55 چینے 5 نفر ووتی گچینا ووتی زورتا ہے وہ مانگ گچین کرو 5 نفر 50 نفر مردم گچین بکن الیکشن تو الیکشن ہاں ناشتگی یہ حزب روشن فکرانی ملی گرانی شرکت میں خان کرا تو یہ ناشتا ایشان سرا بین لگائن تھا پر میر صاحب شیشہ باوجود پدا گچین کے والی بیتا ما باز مردم کٹتا باز سیٹ ما کٹتا مجلس بیتا حکومت تشکیل ہوتا فرصہ سای ما گواستا خان کلاتا نپر رہا رہتا اتنا خوش وزیر رہا رہتا وزیر خارجی کی برطانیائی بیتا انگریزی بیتا وزیر خارجی خان کلاتا تھی وزیر خارجہ انگریزی بیتا نخست وزیر بلوچ بیتا وزیر خارجہ انگریزی اشرارت کراچی کی پایتخت بیتا روچی پاکستان ہے سای ماچ رند چاڑ بائے گا حکومت کلاتے گا دروچ رند پاکستان مسائل تو 14 اگست 12 اگست برو 14 نا پاکستان 15 اگست ہند آخری بیتا ہے برطانیہ سے بلتے یہ دادور آزاد تو رہندا نہیں بڑا ہند نہیں رائد کراچی گو جناز صاحب احبار بکنے کہ ملوٹن ہوار ببنچ ترکا ووری کیسا نہیں خان کراتا یہ ووری احبار چیڑین تا وور بن وغیرہ وغیرہ ایو تو شہریں ووری شہریں چیزیں امزا کنے بیان ماشو قرار داد اسے نا گوڑا کم کے گپ مشورت کنے نہیں گپ مشورت پدا آتگا مجلس تو کا کیسے آرتا سہ روچا گوڑا میں مجلسا میٹنگ بیتا میٹ صاحب گوشی پھر ہمون ہمیں الحاق بلوچستان بلوچستان کلات پاکستان میر غوث بخش ماں بعنوان لیڈر مجلس ہے سخان درستان بار تو منی بار نہیں من لیڈر بھی تو من گوڑ بازیں برے مدکتن وتی بری آرتا کے تیم دانا نیو دوشی نیمی جا رستے تھے کہ میں برانی وانگا تے میر صاحب چی گوشتگی پارلمان بلوچستان کراتا ہے گا ہمیں جاگا موت کرستے تھے بلوچستان مستقل ہے تو بحث سے خان کلا تو چیڑین تک جناح ہوری ہے کلا تو پاکستان یہ بحث آتا ہے مجلس تو کا بلوچ کراتا ہے گا وہ ہر کا سوار کرنا تو میر صاحب بہت ہی گاپاں گوشے کہ مان چی گوشتا ذیک مدان ہمیں جواب کرستے تھے جی سمجھ گیا Yeah, go ahead with the following. پچے سوٹے لائے Yes. اوہ جب میں سوچ کے مان چوئی چار گا اسٹوری کو میرداد گا خیر میرے غوث بخش صاحب گوشی کے گرما گیپ جا مجلس گیپ منیشتن کے منگو کہ برطانیہ ظلم کتا ہمارے پہ غلامی گیپتا استثمار کتا ہمارا شمارا آزادی وغیرہ انک مشمع آزاد ہیں پرچے برنگ پاکستان دیگا وار بر مانا انیستے پاکستان وار بائے گا دلیل انیستے کہ ما پاکستان برنگ
اور ببن اگر دلیل سن کہ پاکستان مسلمان شما وشه مسلمان وڑی ایران و افغانستان مسلمان وڑا آپچی هوار نبا پاکستان با هوار ببن هوار ببن پاکستان اگر شما وشه که دنیا درده نو بمباتومی هست شی هست هایی هست مارشمان زوره گرزن پاکستان کجا بمباتوم ها آیو هم بمباتوم هونی آیو زن کجا چو درده کسی وقتا در مقابل ابر قدرتان دفاع کود بکن آیو میمان و یکی خلاصه میگه پا میر صاحب جنگی و ما را آمادگی نیک بود مرزان چسب کنیم وار ببین پاکستان نه دنیده من اینا ما دوشی رسته تنزی گوشید ترین که ما رو گوشن که فارا پیسه نی ما گوشن که پیسه تواجهه بلا ما مرا سنگ رو کو منابع ها پیسه اگر مرا نی و مرا بندرگاه ها دریا ها و مرا باز دیگه آمدنیات هستیم که هیچ نحلوکی آمدنیات ها مرا چیلانک مده ہے کہ ما غلام ببین غلامی نے مگا بنام اقتصاد و بنام کمبود منابع وغیرہ کہ ما غلامی بکنے پاکستان ہے یہ دلیل شمے کافی نہیں ہے حتما بازی نے ہمیں سرداراں ہمیں ابر کتے ہیں کہ من صاحب یہ برام کنے گے نا اکثر ابر کتے بود مجلسہ یہ جوابان یہ دعوان دے گی من صاحب شما جواب چو داتے ہیں اچھا لیتے گوشتا کہ یہ زور دنیا نہیں بمبتم زمانے گا نظر مارا زار نہیں ہے غریب ہیں وغیرہ وغیرہ میں ردے کنے گے با دلیل نا چسکا ہمار دریا ہست ہمار منابع ہست ما وطر داشت کنیں ضرورتی نہیں کہ ما بنام اقتصاد وطر غلام بکنیں و گوشی کہ اگر پاکستان یک آزاد ریاست بعنوان ایک آزاد ریاست لوٹی تن گمارا ہوار بھی خیر ما دست تچ کریں سنگتی بلنچو گو عزت دارالعوام وجہ ہواری طور پر ہوریا متحد الشکل طور پر پاکستان ہواریا گری رد کن گوشی ما ہور نبی خیر میرے غوث بخشی سخنرانی انتران موافق بنک ما پاکستان کلات اتحاد نکن وجہ یہ چو بیت دارالعوام وجہ پدا جنوری 2 تک یا 4 جنوری 2 یا 4 1946 نندی تو شوری گری تو من میزن وانگا پچام من چو پدا مانایش کنگا کہ مجھے ٹائم لگے نو دارالعوام تصمیمہ گری ٹھپا جاؤں جا دارالعمراء مجلس لوردانی 2 جنوری تو کنندی تو 1946 لے گا اما دارالعوام چیہاں ٹھپا ہی جاؤں واجہ وطت کا نام شی کہ لاتی شمے نکاتاں کے چگاپن تو کا جات کا گتگاں در مجالساں گاپ بتگاں کہ وہ پاکستان میں ہوار بیں یہ لاتی چگاپاں از قرار زیل ہیں از قرار زیل بریے شکل
بلوچ بازیں زمان کے آزاد زندمان گوازن ہوتی ایک آزادی قومی بیتا وتی ملک تہا صدها سال وشں وتی دود وتی رویداگ وتی عرف و سنتش بیتا وتی عادتش بیتا وتی ملک تہا زندمانش گوازن تا صدها سال ایک ملتی 1839 کے برطانیہ وجاہت کا گو مداخلت شروع کتا کلات حکومت کاران توکا برزوزتا نظامی نیروی آرتگو بلوچستان وارد کتا گر بلوچان بلر گوئے نظامی نیروان گوما جنگ ہن داتا غلامیش پر آتی قبول نکتا سیمی بچی که 1839 تا 1940 تا روابط بین بریتانیا و کلات بعض معاہداتی وغیرہ گورنمنٹ کلات و برطانیہ حکومت درمیان ابھی تک کمیشن طریقہ ادارہ ابھی تک حتی کلات بریتانیا و پاکستان سہ جانبی کنفرانس کے ادارہ ابھی تک دہلی 4 اگست 1940 تا شیعہ چونکتا استقلال کلات ہے پدرش دوارا گجا ٹیپا جتا اسی میں رنگی میرنگ اعلان کتا کہ بنام دولت پاکستان 11 اگست 1940 تا یہ گپ جر رادیو دہلی شنگ کنگ بتا یہ کہ بلوچستان ایک آزاد ریاست تھی یہ جزء من اطلاع اعلان کسی کہ یعنی جنبندی ہے نا گپانی کہ پارلیمان تو کبھی تین بلوچستان کلاتے گا یا میں گپاں کے یک دو سچ چو بے دلالک رد کنے پاکستان غلامی نظیر ہیں پاکستان وقت منت 11 اگست رادیو دہلی تو کن شنگ بیتا کلات بلوچستان یک مسلمانی ریاستی بیتا مرگی کہ ایران و مرگی پاکستان و مذہب و گوان آوان گو ایران و افغانستان مذہب نہ مذہب من چوش کے پاس مذہب نہ ریلیشنز من ریلیجن جس سے مشی میرگی رابطہ اس بیتا کلاتا و بلوچستان و افغانستان و ایران میرگی کو گو برطانیہ اس بیتا مستقل طور پر واجہ ہوتے اس کا نام اسی اے چرانگیں دلیل انہیں سے کلات بلوچستان ہے وتی وتواجہیہ چسب بکانو وتی استقلال دور بدن تو بپرینی تیو وتی صلح‌آمیزیں ملی وتی آرامش ملی وتی عزتا پاک چسب بکن تو درا پرینی تو برو غلامیہ بزوری پاکستان ہے گا پچھیوا گڑا گوشی بلوچ آمادگی اشنیستے ہیں کہ یک بخش
یا باہرے یا پاکینا یا یک باری چوتی آزادی چسب کنانا دیگه هیچ کسا بدن بالکل به ہمارا یا آمادگی نیست. نبین غلام نبین هیچ تشلکی ہے نبین باز ہے نبین هیچ نبین غلام. خیر راستے کہ برطانیہ ہمارا جا یہ آپشن داتا بھی تھا یہ آپشن داتا کلات حکومت کے ہندوستان کو ہوار بھی پاکستان کی گزینہ برطانیہ داتا کلاتا. خیر بھلے کہتے ہیں حقیقت مرگی کے یہ چیز کو کلاتا اپلائی نہ کن یعنی داتے گی آدھگے خان نشین و راجہ و مہاراجہ نشینہ مرگی کے کلاتا ہے گا آپشن داتا ہے گزینہ داتا کہ شما توانے گو پاکستان ہوار بیت یا گو ہندوستان اگر گوانڈے تو اگر نزور ہے تو فکر کرنے شما متمثر ہوتے بلا گزینہ در مورد بلوچستان وارد نہیں در مورد کلات. کلات کے ہستے ہیں جا مرگی کلمانشین تکراری طور پر ہیچ گر یک بحری شاہ برطانیائی ہندوستان نبو تک مدام مستقل ہوتا ہے و مدام وتی بعد جتگی ہمیں گپ سرا بلوچستان کلاتا کہ ماں آزادون و ہمیں ہنون چند وحدہ پیش آزادیا اگستا آپ سے اشتون چونت اگست تک بورزا گوشتک اشتا دوارا گجا پاکستانی لیڈر ہم گوشتک کہ شما آزادیا ما شما کہ ماننے نو برطانیہ ہم گوشتک نو دلیل نیست ما پدا چسکن تی شب دیں چیوا واجہ ہوتے کنامشی کلاتا یک خاصی اسپیشلی اسٹیٹس سے ہمیشہ بتا و انگت ہم ہستی و ہم آزاد ہیں کہ وتی روابطہ و ایران و افغانستان ورکسا اردابا کہ میں دل بلوچی اسٹیبلش بکنے وتی روابطہ وتی ثابتوں کا سیاست خارجی ہوتی گوشی وجہ پاکستان گورنمنٹ پدا زور پر داد خان صاحب کے تو جو مکان ہوار بو گمارا خان صاحبہ یہ زور پوجت نکوت شپدا ہماری گوشت کو جنب گیپ کنے مجلس عوام و مجلس لوڑ دا جنب گوشت جنب کے کادو جام ہمارا سدوارا گوشتک کے گما ہوار بے فدا گپ کنے فدا گوشی دار الحوام دیوان کو تو گوشتی یہ گپ پہ نہیں خان صاحب مار شمارا گوشتک کہ ما ہور نبیں مرد گو ہمائی کادو صاحب آئے گا قائد اعظم آئے گا ماواری مارا دوست سے نویت و جب 25 فروری 1948 دارالعمرہ پدان سے دوارا گمی آبار گوشت کہ بابا ما شمارا گوشتک کہ ما نبین دیگر بار یہ بار آرگا میں مجلسن تو کو فائدے نہیں خان صاحب یہ چگا پہ. خیر نون عنوان نوکی حتا گوشی کلات ہوشت کشگ پاکستان ایئربورٹن کلات توسط پاکستان و آئیے رندی اتفاقات گوشی ہمشہ باوجود کہ دوئیں لوگاں جہلادی بالادیگاں بزاں
हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड ایشان وجہ تیچ کا تیچ نمان تک پاکستان گما ہوار ببا خان صاحبہ گورنر جنرل پاکستان ہے اسی باوجود کہ دویں مجلس عوام و مجلس لورداں بلوچ کلات تگا نمان تگا ماحول پاکستان خان صاحبہ گورنر جنرل کے جنا صاحب بھی گوشتی تھی کہ تپر شامہ بے مسیمہ تو کم یا کارکنین پاکستان ماحول بن سیمہ تمہارا وقت بدے میں سرے ہوا شامہ کش سیمہ مور بن وجہ جنا صاحبہ یہ قبول نہ کو سیمہ وادو شعور جگ بچتے کہ مان روین خارانا لسبیلا گرین وہ ٹھیک ہے وجہ یا تو شانی زیت لسبیلو خارانی زیتو وہ ٹھیک کوٹ شان کے کلات زیردست تا در حقیقت وجہ ایشانی زیتو پاکستان وارتن تھی میرگی وجہ مکران کہ یک کلات علاقے یہ ڈسٹرکٹ یا یہ 600 سال بغیر تک مروچی روچک پاکستان روٹی عرب کشیش رہا ڈسٹرکٹ مکران کلات کشیش رہا پوار تھی نون Listen word dilat ki gapan estante mchentoka parantzantoka darmad makurana kistorka bitago treaties bitago kalata uchanka bitago geçken çonktago وغیرہ وغیرہ نایتن ushi وجہ زبردستی فشار گورنمنٹ پاکستان کا وجہات کلات حکومت سراو خان کلاتش گوشت کے امضا کا وجہ امضا کا اور بگ پاکستان مستبت مارتو 1946 برا یہ قدم چیس کرتے نا ایک زبردستی وائلیشنی بودتگت مردوانی کلات مردوانی بلوچستانی مردوان نگواهش قدم زیرپایش استگا بلا فی الواقع استش یعنی باوجود شک دویا ہوسان بلوچستان ایگا کلات ایگا ریجیکٹ کتگا وہ آدھے درست سبورڈینیٹ تم بلوچستان مکران و خاران و رسبیلا وغیرہ درا اجزاء تن کلات کے معاہداتی طور پر کلات گرگ بوتے تھے جوز ہوتن کلات آئی بورتن کلات جیندی انگواشت کی بیا امضا کاغ دیا کمارت کا دیا موش بیا ٹوک کی امضا خان کلات مجبور بھی امضا نو جا 19 مارچ 7 مارچ 2046 تھا امضا کرت بلوچانی واہگانی برخلاف و مجلسانی واشان برخلاف ہو جا مردہ ملک بورت زبردستی بے انصافی خان میر صاحب گوشی کتی ہو خان صاحبہ وہاں وزر زبردست گناہکار زانتی چیز تو کا و یک مزنی ناانصافی ہاں خان صاحب در حق مردم بلوچستان کوت و من حیران با اگر
تاریخ خان صاحب ببخشی بلوچستان غلام کوٹنا من وقت منی غوث بخش بیزنجو تعجب کنا اگر تاریخ اجبر پہل بکن خان صاحب پہل نکن تاریخ بلوچستان کہ پرچے یہ کار کرت پچے و امضای کرت پرچے براتی تسلیم بو گوشی باز کم چیز گوشک گوشی باز کمی چیزی مردم دسته بود کت که خان کلاتا چالنج بکن یعنی آئی کردار تغییر بدن دستم اگه باز نبود من دست بسته گفتم آدگ مردمانی آم خانت خان آزمت خان کلاتت ملک مسترت نون اما آئی مسئولیتت که امی خاکا و امی ملکا پاسبانی بکن پاسداری بکن بله نکورتی و اشرا معیاری گزانی نما اشرا و فکر کنی که تاریخ بلوچه هیچ وقت آئیرا محاف نکند گوشی خان کلات اداره یک اداره بوده یک جایی بوده که بلوچان صدها سال کرنا چندین کرن چارتگش آیا با عزت و احترامش چارتگ و آیش ہوتی ره در بر زانتا بلوچان شهر کجا بلوچستان گا علاوهش اگر دور نزدیک گرفته نگیتا بله وتی رهبر مسترش زانتا پاکی بلوچان نایه بایدت که دفاعی بکورتن شه بلوچان آزاد شه من گوشی آیانی روابط خان کلات خوانین کلات گو مردمان کرنان کرن رابطه بیتا و خان کلات آت یک طرفه طور پر وتی یکین خودکار گوما میلیونان انسانانی واحق آین سرزمین چست کرتو دات پاکستان ابے دشیا کے بلوچان جستے بکن پرسے بکن یہ شارن کاری نہ کرتی میر صاحب البتہ یہ گپ جنگی تاریخ باز دا بار کس روایت کم یہ میر صاحب نظریں گوشی یک نیمگی تبچارے پاکستان قدرتی هستد ارتشی هستد و 100 میلیون پاکستانی ای پشتا هستد تمی پوجهگا و وتی نوک پیدا بودگی ملک پشتا هشتاته گتن حاضر هر دابین قربانی بدن و وتی ملکا وتی استقلالا حفظ بکنند آدگی نیمگم تبچاره چند لک مردم بلوچ نه سلاحیشه و نه رنگی آمادگیشه و نه آگاهیشه و نه ایشان تپاکی آدابی هستن اتحادی و نه انگیزه دیگ بیتگن یک بزگی حالت اتحاد دارگ بیتگن demoralized بلوچ بشیده pathetic بشی خانسای بشی pathetic بیته حالت بشی و demoralized بیتگن مورالش نمیته اصلا انگیزهش ختم بیته
و چونٹ مور بیتگاری که لاتی یک قبیله اولاتی یک قبیله اولاتی یک قبیله تکه بیتگاری قبیله انتوکا یعنی میگه 100 میلیون پاکستانی و یک ارتشیا یعنی میگه چون تکه بلوچستانی که صدها قبیله تکه نیده لوٹی بوشی که خانکرات معیاریگی کمتر کنه یعنی بوشی تانا ابرا بود معیاری کوک به طور کلی ولی نیده پدا وضعیت گوشی که برای شرایط خانکلاتا امضا کتا که شرایط بلوچستان شروع بتا لوٹی منصفانی تحلیلی بدانه میر صاحب حالات بلوچستان میشه یه رنگه بودن هر یکی قبیله او که و هر یکی تو واسه کماشی و هیچ کسا نه آگاهیه و نه زانتیه و نه انگیزه هیچ چش نه زانته وجه گوشی وجه این قبایل که بیتگن اشان نسبت به خانکلات اعتقاد بیتا بل خانکلات بادی اتفاق بکرتینن تو یک جای بکرتینن تو ایشی انگیزه و رویه بداتینن تو آگاهی بداتینن تو بزانتینش که مارا یک ملت واحدی هنو و جد جهدا کنن اوید چیه زانتا اوید چیه که آگاهی آما بدن که مشوره یه ملک انو بیتا که ما باید یه ملک دفاع بکنن بدن یه چیز پیش نداشته بود یک طرفه طور پر وجه چست کرده بود داتی ملک در واقع پشت کتا بودی مردم مخلوقا یک ناگاه احساس کرده که خان صاحب بلوچستان چیز کرده بود داتا پاکستان ایشان کلن کپتگن دلشان کپته بود رویشون تی باخته بود گارش داتا بود نه دنی حمایتی و نه دنی پشتیبانی و نه توکا یک آرنگی جیڑی و شدتی و مقاومتی هیچ رنگی آرگی گندگ نبو آگاهد ہمیں رنگ آیت کے گوڑا بلوچستان کلات وجہ پاکستان انیکس کوت بورتی یعنی بتی حاکت حوار کو تو وائشہ تاریخ تہا نامی داد کے بلوچستان ہوتی وتواجہی گوٹی دستان پاکستان داد تاریخ رخی ہم موڑ داد گوشتے کے بلوچان وتی وتواجہی وات داتا در صورت کہ خان صاحب میر صاحب شی یہ رنگ نبوتا شرائط آنچو کتگند کے ہمیں رنگ ببیت پشتا زور گوما فشار گوما دباؤ گوما مردمی آرتک به ہمیں جا رسینتگن و خانکلاتی ہمیں جا رسینتگن وادی کا حیالت رسویلا مقران خاران دست کتگ ہمیں جا رسینتگن تو بنوختی ہے کہ دیگه میر صاحب تو معتقد پدایشی نه آوش توان تک جیڑا بکن توان تک امضا مکن توان تک جنگ بکن امضا اوشی مکتوینه میر صاحب اوشی جنگش بداتی یعنی رسمی چی نمیته نه قانونی حیثیت نمیته امضا اوشی مکتوینه تحت شرایط امضا کنگا خیانت زانگی راست نموشی اگر قرار جنگی بکن مردم رو پیش چه امضا کنتی نه قرار داده امضا کنه پوتی بند پاکستان میدن جلوه دن که شما وای امضا کتن و انگت دنگه موشی شما وای امضا تو اول بتن موشی
وادی نماش میں یہ جہاں رسنی یہ جوست پیدا بیت میر صاحب گوشی پچے و خان احمد یار خانہ یہ کار کوٹ پرچی کراتی چیس کوٹو داتی بلوچستان ہر چند کے پبلک تو کا یہ گپ گوشگ مبی بلے اسی یک حقیقتی کہ خانہ و آئی سرداراں تو وہ سے تاریخی طور پر یہ معیار بہرحال ہوتی برتھ ڈے نہیں شایانی معیاری کیا تاریخی طور پر شان ہمیشہ یہ سردار خانہ یہ گوم بتا و یہ معیار ہن نہایتاً ہمشن گردن ہے سے خانہ ہے گو ہمیں قبائلی سردارہ مردوں نقشہ رنگی نہیں بتا شان چی واسطہ وشی ہجبر شان اعتبار نکو مردمان سرا وتی مردمش بروسا نکتا مردمش آگاهی نداتن ہجبر مردمش ہوشیاری و بیداری نداتن اطلاعاتش نداتن ورش نکتا ہجبر شان شعور آگاهی و بیداری نیست تی بلوچستان قوم سرداران و خانکرات گومت سرداران وار پورے بلوچستان ہے ہجبر شان شی قدم چیس نکو کہ ملت یہ پہم بکنا یک لئی بیش کو یک خانہ تو یک سردار تو میرنگا گوازیش کو ترسته به نقطه یک نی شرط او ما منطقه علی و اوزش مردمی من پشتا نیستی گوشه لاتی جاگہ سردار کی ادا ہوا دا تکتوک یہ اعتراض کو تو یہ ہوا ربوتنا کو پاکستانہ اعتراض کوت تکتوک بلے آنی حقیقتی کردار کہ واقعاً آنی دلا چیل وڑتا کہ واقعاً چیش کرتا پشت سانیہ یہ ہمیشہ یک شوبھئی پشت کپی کہ شان چیئے کتا گو چیش لڑتا یعنی شان ظاہر نکورتا ہوتی عوامی نکتگش کار پشت سانی کارش کتا گو چند سردار چند خان تصمیم اما بالا بالا ها گرفتگش مردم عوام در جریان نبیتے ہیں اشیا گوشی but their role always remained suspect یہ شک دفترہ موانی یہ چیزاں آوانگا با نگاہ شک چارنی گوشید سرداران چارے توتی دلائش گوشت کہ نهایتاً خان کلات و کنار کے پاکستانہ و آوان تنہائی ہلیت and leave them in the lurch یعنی یلوش کن بیسرش کن لاچارش کن مثلا لسبیلہ و مکران خاران وغیرہ وغیرہ شامی سرداران شما دلافه خانه کار مروچی گئے باندادن پونشی گئے پرچه رابطه کو جناح شهر ہیں جناحی ہوتی وکیل ہیں روگ آئے گئے دیوان درگت ہیں وکیل ہوتی جناح کتا پیسر چون وعدہ پیسر سن استقلال جناح گفته داد خانکرات نون آب مشکوک تن سردار چلتے کشی یہ ور مرچی بانداتے ور بھی مارا بدبخت کن ما پیش کپیں اڑا یاری کہ میرنگا آدگر سر بروسایش نہیں ہستا شفاف نہیں تھا گواد متاہاں و خان صاحب ہوتی افغان صاحب اتنے میں چونا آئی او دلا گو یہ سردار یہ گمنا دگا پتنا مندلا درو ہو مندہ پکاندہ
وہ منا کان دگا بری کنن ورون جناب گون دگ کیسے کارا یا منا یلو دیاں تو من تک تنہا یہ گیابانا یہ نمگو پٹان بورزو پٹان انگو کشکرن پاکستان انگو پر سردارن ور بن پاکستان ما کلچ طور بتی من چون کہیں یہ تانا من چون کہیں من نی آہندی را پریشانا نی یکی شفاف نہیں ننندن شفاف و برابر دموکراتیک درستابی مردمان ہوار نکن الکاپیں کاری نکنن میرے صاحب شاہ انتقاد کرنے میں شکل سب روشنے مردم دموکراتیک ہے نا بشی شاہ اریک کی چادگر شاک بتا خان صاحبہ گوشتا کہ یہ مرچی گئے باندھا تھے یہ سردارن کمانی گیندیں کوئٹہ لسبیلہ خاران مکران یہ منع یلو کنا بس یہ منع ویل دیں تو رو پاکستان وربا ما تانا پاشت کو ما چون بکنو یہ جوب اللہ تانا یہ منع ویل دیں سردار مشتا خان صاحب مرو ویل دا ہر یک کی نہیں ہوتی دیرا ہوتی آدگر سر شک کی امیرگی که من گوشت پیسر امیر صاحب گوشی امیرگی که من پیسر گوشت سرداران و خان صاحبا لسبیله و مکران و پیسر خان صاحبش یلوکتگا مکرانا و لسبیله خان صاحب وجه دست بارده جتگه ساریا پیسرا گویه پیگرا که اگه امیرگی بمانه مری و بوکتی شکلاتا مستقل بمانه شمریان و بوکتیان و سنجرانی سرداران بعد من بوان نیچه نوی Gushe as mentioned earlier, the sardars of Qaran, Lasbela and Makran are already abandoned the Khan. Gushe chukma Saria Gwasht, Qaran, Lasbela و Makran Piasartra Khan Yalawdat, assuming that they were separate entities. کہ وطارش جدا زانت وطارش الگی اسٹیٹس سے دادا گوشی ما الگ کی واجہ ہوتی assuming میرے assuming کو تصورش گمانش مشیت that they were separate entities independent of Kalat ہم یہ فکر تہایتا کہ ما شکلات جدائن ماری کی واجہ ہوتی. The Mari, Bukti and Sanjarani Sardars in British Balochistan had also voted in favor of joining Pakistan. خیر ماکرانا و لسبیله و آرنگا فکر رو که ما وقت بود واجه ہوتے نو ما وقت شوری جنین یلوی داخان برطانیہ گوہ امزاج کو کہ با یہ تفکر کہ ما وقت بود واجه ڈائریکٹ امزاج کو یعنی مانش نیارد خان کلا نوشت با یہ کماشیں بلوچستان ہے اسی جوست کنیں اسی چیکن ہرچی کن ما مکارا کنیں وہ سیدھا دیرہ گوشم مکرانا کے دور کت اور یہ دور کت لسبیلہ یہ دوینا وات امزا کو اس جوست شنہ کو خان کلا مری بوکٹی سنجرانی سرات کا اشان چرے بلوچ مکرانا و لسبیلہ یہ کار کو گڑ ما نوچہ وجہ پاشت کرتے ہیں دور کو وجہ بوکٹی کو پیسر مطلب کو سردر اکبر بوکٹی صاحب سکی سنگتء بھی جنا صاحب وانگی ادگران تشویق کنا دور کنا امضا کنا مری بوکٹی و سنجرانی یہاں شتا خیر though in number there were just 6 sardars chuanaya for goshaka shash sardara in terms of tribal clout and importance they were the backbone of Khan's power.
بلی تے حیالا شاش سردارم بلے شان طاقت شان نفوذ تو بچارتے ہیں یہ مثل اما ستون فقرات بتگا اما ریڈ کا اڈی بتگا خان کلات حکومت ریڈ اڈی بتگا ستون فقرات ہماری بوکٹی سنجرانی ما قرآن رسبیلا یا آئی ستون فقرات یہ شکنا سرین پروش بتا خان کلات ایک شان کا یلو دا تا خان کلات تا سرین پروش خیر they had left him yellowish dataga خان کلات and were now in the opposite camp خان کلات yellow تو کورتگا تو نو پاکستان گما ہوار بتگتا بجایشی کوئی برات بان تو گما ہوار بان شما کماشیں آجا معیاری کو میر صاحب بولنی دا انصاف لگ بشا گئے نا منصفانہ کہ یہ شرائط تو کا بیتا خان صاحب مجبور ہوتا چو یہ اگر یہ مبیتنا نکتک تھی وشنا منصفانہ تجزیہ کریں نا یا معیاری کی ایک طرفہ نہ کریں فاقی سرداروں اور گھر ڈب گئے بشی وجہ شاہ یلو دا تو دا کیمپ مخالفہ تھا now let me explain منہ نبیل مشورہ بوشاں in some more details کم قسم جوزی تر گوشاں why the Sardar decided to abandon the Khan پچھے ہوا منہ بیل مشورہ گوشاں پرچے یہ سرداران چو خان کلات تنہاو یکا یلو دات پرچے the Mary, Bokti and Sanjarani Sardars were severed administratively from the Khanate گوشی یہ سنجرانی مری بوکٹی و زجرش دیتا گا تو نواشتان چا خان حاکمیتا soon after the British intrusion into Balochistan امریکی که بلوچستان برطانیہ بلوچستان اشغال تم اوائلا اشان نواشی شروع بتا اشانی پرچیات کے تا کلات حاکمیت چہرہ و اشان اما کٹمو شروع بتا خان کلاتا اشان واشی خاطرات نیستا دوستش نبو despite having been tribal territories of Kalat وشی چونائی قبیلی اصابتا بگر بل کلات گوما پیٹتا they suffered from a sense of alienation due to their being counted as the underdogs in the state وشی وتی کاستر پادیش نمانے تو وطرش احساس کو کہ ما چو گستان ہیں ما وتواجہ پیسر وات بیتے انو برطانی آتے کلات خان کلات گفتا سربانا کتا کہ ما پا آئی نوکر پچے ہو یا رنگ ما واشش نبو کاستر پاد ببن خان کلات ہے نوک مولتش رستے کہ تصمیم بگرن تاریخی خان کلات کشان اوش داتن تو ہر ایک کیا وطر وات جدا جدا و پاکستان قرارداد شمزا کو بچکو یعنی ہر ایک کو موت ماستر ہوتا یہ نازانتی بدبختی یہ نازانتی کہ مثلا خان کلات میں وہ یہ متحد بلوچستان شکل دیگه چیزی شکتا وشه موا قائد اعظم تو آڑے بوکٹی صاحب تم بہت بڑے آدمی ہو یار تم بہت بڑے ہو تم کہاں خان کلا کا یہ فلمیاں متبا ہیں ایکتا وہ اسی ایک ہیں آپ کہاں وہ کہاں میرا گھر تم گلاتے ہیں تھے اردو بلا دیتا تھا یا انگریزی گلاتے ہیں تو بلائیں واجی تو کجا اپشینزا گیپتا پوپ مکرانی گنچو گیپتا میرا گھر آیا گلان کتن یہ ٹائٹ بھی تھا کہ ماں پڑھتی خان کلات کو برے مرک واہ جناب پاکستان گورنر جنرل کے مائی گمال دانا کا گماؤ وت ملک وہاں سیدھا مش دین زانا گو نبی باندھا خان کلات وہاں خود بخود ہاں ہمیں کارا بلکہ بکن گو پرچی فلا میں واجی آبزی موت واجی وزیر واجنامی وتیک کنے بچکو ہم بلوچی ہم فکر نا واجنامی بچکو مردم وتیک تا قربان پشن واجنامی خیر. On the other hand, they had come to enjoy a privileged status in British Balochistan. پتہ یعنی ہمیں کہ تب چارک شی برطانیہ بلوچستان تو کا شان یک اسٹیٹس سے ہستا شکم کچو مزاد یعنی آک مثلا کلات دست چرتا انچو مزاد ندا برطانیہ یہ چیزیں کہ برطانیہ برٹش بلوچستان شکم کچو گیشتر
برطانیہ زر پیسہ میسہ داتے ہیں سردار عزت داتے ہیں احترام کیونکہ یہ مزاحات کے گمی چیز ہو نیو مزہ نہ لگ پتہ کلات کو ہور بوا. They gave them the feeling that if they joined Pakistan, they would on the one hand continue to enjoy the same kind of privileged status as in British Balochistan, and on the other, they wouldn't longer have to put up with paying obeisance to the Khan of Kalat. Obeisance of Khan of Kalat. وشی فکرش کو کہ اگر ما برطانیہ زمانہ بیتا ما تا تماشا بیتا کشور کشمیر بیتا پیسہ بیتا ماری داتا برطانیہ عوام مکاری نہیں بیتا نا یہ سردار داتا بس سردار یہ 10,000 کلدار سال تی حقوق سردار وارتا شاق بیتا مردم پس مس چاریم تا گدا بودا مردم آیا چکا بیتا مردم سردار نہیں داشتا گا گلات کہودائی قبیلی هرچی کتگی نہیں انگریز کار پابلک اصلا نبیتا آیا قبیله سر داشته آی داتا سردار ستا سنجرانی سردار او تا مثلا 10,000 روپیه تی سال حقوق خلاص بس آن تیٹ تا ایدانی فکر بیتا ما یہ کارا گو خان کلات او انگریز رو شو کم با دلیگ باشتا ایشو ما مارو یلاو دا شد پریشان هم بیتی نا کمکی چینگو هندوستان مردم سالم سال جنگ کتا که انگریز برو این پریشان تا که انگریز شد ما پیسه میسه شد مدستا همین یه توپی والا یاد که کادو اجامی شیا از کم از کم دست ما رو چوبی بلکه پلا ما کیسا چالو بی خورد نوشکه بی ما وقتی که وقت بزیریں گوڑ ما پس پلا آن کلات نوکری پا بکنی پا بریم آئی گوڑا ما پس واجه ما تی گوڑا بودتا پلا ما رو بڑ چیز دهنه دن پاکن زیری وات آیا پا همه ایڈیا تو کن دنیا تحولات ما شما یہ نظام کن چی واسطه چا نظام تا دنیا نی بدل بیتا حالات بدل بیتا جنگ جهانی بیتا امریکا یاد که دنیا یاد که دیگه سلسله حالات بدلن یا پا ما خورد نوش تو که بیتا وشی ما ہوتی یہ امکاناتی که برطانیہ ما رو داتا چوبی پدا خان کلات چه مارش به وہ مار پدا میں واجہ بھی دور بکن الٹا میں واجہ ہم بھی بلکہ ما ہمیں چیزیں پاکستان نو کی حکومت ہم پدا مارا انچی بار خورده بکن که برطانیہ وہ مارا کتا مارا پدا خوردن وشا بیلی تو ما پرتی برن غلام به خان کلات و واقعا پاکستان حکومت گوشه انچی برتا ہوئے کو نا مثلا هر ایک کیو علاقہ تو کو وات واجہ کتا نا مثلا بوکٹیان علاقہ اکبر نواب اکبر بوکٹی کو تو کرنا سارا مدرسه باستا جیل و تارا بیتا و تارا زندان بیتا و تارا سربازی بیتا وات قضاوت بورتا مریم تی علاقه انچو مینگل انچ هر ایک وتی خوردنوش و ادامه داشت پاکستان کار نداشت وکی چیزاں استوایا نکتا پاکستان شهرشن یہ ذہنیت وان تک سے مذاق میں دابا عوام یک بات کرنے لوٹا عوام بہبودی بھی آئیے چی آئیے کئی بلوچانی مردم وقت تو ملت فکر آبا بکن نہیں گوڑا حکومت مجبور میں سردار کواش بھی مردم جائل و جٹ جنبل بوان ماں بس خورد نوش بکنو گوڑ پاکستان یا برطانیہ آئیے چی واسطہ برد پریشان بھی فکر کرے خیر وجب شی more or less similar was the position of the Sardars of Kharan and Lasbela. بشي مرقين موقعيتي خاران و لاسبیل سرداران مرقين شرایطی هستد که آوان که ما پیس ساریه گوشتن. They had acquired such a status to a certain extent during the British days. Various Macron had been striving for it for a whole century. وشی لاسبیلا و خارانا تقریبا همیه ما سرداری قبایلی اسٹیٹ سے داتک تنتے تو خوردنو شان گورا هستد هم یرگی که ما بکتی و مری و غیره اندار بیش پتکتا یک چیزی که مکران هگان تقریبا گوشید تا بگر 100 سال لوٹتے سمی چیزیں برسیم خوردنو شک بلا غان نرسے برطانیہ آ چیز مکران نداتا ہوشی مکران بازگا یہ خوردنوش نیستا. The underlying reason for this misconception
among the Sardars and the Motabarin about their future status in Pakistan can be attributed to, first, a general lack of political vision, secondary, apathy toward national solidarity and awareness of the benefits of independent nationhood. گوشی دلایل که ما گوشتن خیر و سردار محتبران مردمان فکر در مورد آینده پاکستان نگاه دیگه لاتک که هم دلیل بیتکن و مهمترینشه که اصلا زانت نمیتده چون هیچ خاک پران زانتا نه مردمان سردارن اصلا جنرال نالج نمیده پولیتیکال ویژن سیاسیش نمیده سیاسی دوراندیشی زانتش نمیده اصلا و یک کمبودی اصلا ملی چیه بیتشون اصلا ملت چیه آگاهی ملی چیه و مثلا اگر ما هور به اتفاق به مستقل بلوچستانی جوڑے نه ایشی مانا چیه اصلا نزان تگیوشی میر صاحب معتقده که ما دو بیتا حاضر بیتا مجلسا معتقده چی به غون گوشت پس در کتن وش اصلا نزان تا هیچ یه سرداران یه مردمان که با اصلا نزان تا اگر ما ملتی و ببین به جوڑے نه یک ملتی و یک کشور مستقل میوتی ببی ما چه فایده رسی یه چیزش حس نکتا یپن گوشته انگریز हमारा साल 10,000 करदार हमारी दादर करदा वार्ता खुशबू तक बस खुशबू तक आया मेरंगा ऐसे बढ़ती पाकिस्तान पर मेरंगा दा वो पर्ची मुल्क ची नजान तक नेशन ची अगुशम गुशंगा बाशूर नरसे مثلا ملت ची مثلا गुशी اصلا نزان ملت ची अगुशम واقعا چی نزان فهم ملت چی اصلا چیه ملت. It shouldn't be forgotten that the Baloch tribes were yet to evolve and mature into conscious components of a nation. وشي انگار یه چیز ظاهره که ما شمشک نلوٹی که بلوچان فهم سخت کم بیتا که بزانه ملت چیه اصلا نزان تگیش یه چیز واقعا ما شما در نظر بدارین که نزان تگیش. They still remained quarantined factionalism. ये करंटीना भी ते अपन कुछ हमा वती कबीले जिंदगी तो का करंटीना हम वागन करंटीना तो का भी ते हम वती कबायली सिस्टम तो का शन मतलब मिलत ची मजने बलूचिस्तान मफहूम ची ये शन नजान था سرداران نزانتا مردمان نزانتا هیچ چیش نزانتا علال اعلان میرسا بی چیزه گوشه واقعا همه رنگ بوده دیگه چطور آزادی تی دسته بی تو پدا شست کنه دیگه گرشک تو مزانه واقعا چیه چوکا ده اطلاع مثلا نزانتی دن تنده بردن همچین چیزی تی بوشی نزانتا گیش اصلا چیه ملت چیه و حکومت چیه حکومت ملی چیه یه فهمش نمیده اصلا گوندی چیز کش دیده گمشیمی منافع بسیار ریز که مثلا آدی انگلیز که ما رو زاری دادن چوبی مثلا پاکستان پدام زار مارا بدن قبیله سردار ور ما پیش که پونچا یعنی همچین چیزش چارد واقعا نمیده ناقص بتوشیشن ذهنیت از ملت ناقص تسه نمیده They mistook tribal separatism and ethnocentrism as the symbols of freedom and independence. وشی آوا میرنگا اشتباهان یہ قبیله‌ای مثلا که من ہمارا گوشن رند اگر ما یا برا کوت بکنین ہمارا گوشن سنجرانی ہمارا گوشن ہوت ہمارا گوشن براوی وشی اگر یہ چیز گوشک آنچو سینه تان که با یه برا بکنه آیا فکر کنم مثلا آزادی همیشه آگوشن یعنی امی چیز یعنی آزادی استقلال همیشه که تا مثلا چو گوشت بکنم ما مزارین تو یه چیزان چو تایت بگوشه بود قبیله تو بچکو آزاده تو شوکه
ये वती कबीलाई सिंबल है बोनवान आज़ादी तस्वर और मजनी पिक्चर एक مثلا चतो यक मिलते बनाओ बलूच आड़ भी तो शो वतारे हुकूमत मुस्तकिल भी वत सियासत साजी बकन वती मनावे वत मुदीरियत बकन वत रफा इजाद बकन मेली वत राबत खारजिया बकन वत ये चीज ये मफाहिमात दूर भी तय होश है हिच न जानते ये चीज चाहिए. They were not prepared to merge their separate identities into the larger framework of a Baloch nation. گوشی بهش پیما شو یه آمادگی ذهنی حتی نمیده که وقتی همین قبیله مثلا بختی قبیله، مری قبیله، منگل قبیله، رند قبیله، کوسا قبیله، پلان قبیله، ها قبیله، یه قبیله قبیله ها وقتی که چست بکنه هور ببان و یک دگرا پاک یک ملت بلوچ ببان یک فریم ورک بلوچی نیشنی تو کا پاک بپترن یک کی دائره تو کا بنام ملت بلوچ یہ چیزش اصلا نزانتا و نه ذهنی آمادگی برای یہ چیز بیتا عملا سوچ گوشی اصلا ذهنش تیار نمیتا یہ چیز واسطا فقط روٹے یک کی غلامیہ بکنه با انگریز کشتا خان صاحب اشیاء آیه نزانتا که دیگه چیز بعد مثلا یا وقت قبیله تو کا وقت قبیله سرداران رئیس بھی سرداران پر دیگه سرداری ہے دیگه سردار امیر رہنگا دیگه کلی طور پر ملت بلوچ فهمه اصلا نمیتا که یک چیزی ہے بنام ملت فهمه ملتش نمیتا. The political situation in Kalat was dismal to say the last. آئی رابر مشمول کنا اگر بوشا Kalat was سخت خراب except for a handful of educated youth. کلی ہیں چیزیں تعلیم یافتے ہیں جوان عبید who had been influenced by the Indian freedom struggle اماموں کے ہندوستان آزادی جد و جہد اچھا خیالش زور تگا تو آزاد اندیشتن فهمتش. All the others آدھگی گیشنا were so deeply stuck in the quagmire of tribal loyalties that it was virtually impossible to goad them into and move against the Sardars or their Khans. گوشی چیزی مردم روشن فکر چه باید آدگر انچوتی قبیلهی علاقاتان روابطان سردار اگه درگیر بیتگن انچوش مهر محکم بیتگن که اشان واسطه در آیک چه ها زنجیره قبیلهی ممکن نبیتا اصلا عملا ناممکن بیتا وفادار ہوتی سردار بیتگن بس چما جمپ دیگه جد کد نبیتا کپ آکشتر کد نبیتا چه سردار آدیمتر هم بگنده درانه چه از قبیلهی وتی پوستا لکوشن تو پدا قبیله 2 3 4 10 20 پاکی بلوچستان پدا پاکی بلوچستان حاکمیت پدا استقلال و بیتا ولی این استقلال داشت نکتا هور مچبیت نکتا یک جگه کلات دیرا مثلا مستقل بیتا بلو هر یک که واجبات بیتا نا مثلا تمانتا ما قرآن بجای پاکستان کو کلات کو بے معاہدہ باندی خاران کو کلات باندی کوئٹہ کو کلات باندی لاس بیلا کلات بس خلاص کلات کوي بیتا اسے بجائے کلات کو باندی پاکستان کو معاہدہ باستا یعنی هر کس آزاد تو کو اکثر بباندی معاہدہ چشکایش کتا نا یعنی یہ شعورش نہیں تو فرق بین پاکستان میں کلات بزانا بچے اصلا فهم ملتش نبیتا نظام تو ملت چی حاکمیت ملی چی آگوشن و تاثیرات بر میں زندہ چی بھی نزانتا گانتش یہ چیز و یہ نازانتی کیا معیاری کنی میرسا گوشی یہ نازانتی معیار کن سردار در رس خان صاحب باید بعنوان رهبر معنوی تمام بلوچانی ملی معنوی و پدا سردار قبیله یعنی پرچیش مردم و شعور ندارد تیوشی که مثلا اجبارش نگوشتن ملت بلوچ همیشه گوشته اما رندن اما کوسون اما فلان اما چوشه گوشته اصلا یه وادی که وقت کارات که اشان شعور نمیتا ملی نزانته که مزنی کار کنه. خیر In such circumstances yergin شرایط تها the Baloch were neither ready for independence nor qualified for it. شو yergin شرایط تها بلوچان
نه یه توان است که وقتی استقلال بداره و نه اصلا توانمندیش هست، نه ذاتش هست، نه آمادگیش هست و نه توانش هست که وقتی استقلال داشت بکنه. On the face of it, this may sound too harsh a comment, but sadly enough it is true. گوشی اگه تچو منی ابرا بگنده و بیش کنه سخت تی گوشان درد کن تا گوشه که بزنجو سخت ظالمی که یه برا کن که بلوچان ناتوان بتگن نازانت بتگن بله گوشی بدبختی ابارشن که راستی منی ابارا من راست گوشگم و میرنگا بیتگم آبشی متاسفانه. The independence which was knocking at their doors without their having waged an organized people struggle for it went astray by default, as neither the Khan nor the Sardars have the gumption to grab it and hold on to it. گوشی یک آزادی یک استقلالی که با چانس در جت ٹوکر ٹک 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 بری شعری رانچو نکن محمد چمایده خطبه في درجته منو استقلال منو وتواجهی بلوچستان درا پچکنه گوشتی وتواجهی چیه وڑی گوشت وتواجهی استقلال بلوچستان گوشتی استقلال استقلال چیه سیاسه ملک شما دستا بی نبی مثلا کوسا و مزاری و رند و براهوی و نزانو لسی و لاسی و جام و بوکٹی و یدگر آدگر نمی درو بلوچ قوم پاک بلوچ دا کراچی بگرتا گوادار دا کوئٹا و دا چمان و دا پاہی پاک بھی بلوچستان اس تو کبھی نوٹ بھی حکومت تشکیل دا وزیر بادشاہت بھی خوردنوش بھی ملک وتی تو کا سورن بھی ایک اسٹیٹ بھی نام بلوچستان اسی ما ہمیں مردم گوشی مطر نزان گوشی گڑا شور در ٹوک تو گوشی میں گورا جاگا نہیں سپا مارا بیٹک نہیں مارا خوردنوش میں گورا نہیں ما اصلا نزان تو کہے مطر پھجا ہے نہیں آرے وہ پھجا تو نہیں آرے ما فلان مردم چوک نواسے ہوں گوشی نا میں گورا جا نہیں کجا بروں گوشی نزان پاکستان گورا برو پاکستان یعنی گوشی استقلال کات کا درجتا میر صاحب گوشی which was knocking at their doors یاد کہ دری ٹوکتا ٹاک 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 independence استقلال درجتا اشانی without their having waged an گوشی بغیر چیشی کاواں ایش رائنگے ہیں تلاش سازمان یافتے ہیں بکورتے ہیں پای واسطہ یعنی واتن چوات کا درجتا که منو وجه منو بزوره ما استقلالم شمه ما شمه بحثم گوشی گوشتگیش نه گوت ما تذیرک نبیم گوڑا گوشی پدش در دپا پدش پاشتر تا بزنگ استقلال حاکمیت ملی حکومت ملی چه در دپا و ناکامی دلی و گریواسکین گو گریتنگ چمیا بازگشته و سردارم بجای کشی بغلا روپتے ہیں پادات کے گوشت کہے گوشی منو استقلال گوشی من نادر پترا بغلش بروپتے ہیں بات گوشتے ہیں اوہ آریا کے بغلا بکتے ہیں تو استقلال وات واجی آجوی تو شی آجو نادر ما پتہ آجو پترا مو کرنے چام داشتے ہیں پترا تو ات کے در جنگا بیا کولی گم بیا نی غالش داتی یک دیگر یہ قبیلہ ابو سے آجوی من گرا ات کا من گرا تو اور بھی تینا یک کے کتنے آجی پاک ملتی قومی شرطیں گوڑو جنا پوشتا اصلا ہیچ بار یہ جورت نہ کتا پا دا یہ بکن بلوچستان تو کا پرچہ یہ اصلا حق نہیں بیتا نا بریتانیا خود مختار کتا یا ایالات ہر ایک وقت گچینا وقت آزاد ہے یعنی بہتا رو کتا ایسا پدا پوشت پاد جتا میں تو با ہزار زبان شی به تعبیر کن سیمپل ترین راحت ترین مفهوم شی میر صاحب گوش کن وقت آت کا اصلا زیرک نظام
پرچی کسان نا آگاهی بیتا نا آمادگی بشه. If at all anyone did put up some resistance, they were the members of the Dar al-Awam. گوشی اصلا کسی یہ بدبختی استقلال ده اگر پجا آرت و کسا پجا نیارتا اگر چند نفر ذات کسی ارزش چین و پجا آرت اس طرح ہمیشہ ایک گیپ ہمیں چند دے نفر تا کہ مجلس توقع تا ہاں چند دے they stood firm وشتا touch کا touch سرمک وشتا تا and the steadfast by the commitment وتی commitment پکا وشتا تا چیزیں کہ میں اللہ تعالیٰ تے کان چیز دفاع کن دفاعش کو. After the Khan signed the instrument of accession وادی کچھ خان کلاتا ہواری کو پاکستان علاق پاکستان امضا کو and the first Pakistan appointed prime minister arrived in Kalat وہ اما واحد کا اولین پاکستان منتخب نخست پاکستان نخست وزیر منتخب کو بر کلات واسطہ وقتی کہ مرج کو ترا پاکستان نخست وزیر پر کلات انتخاب واحد کا اولین نخست وزیر آت Kalata, the Khan came under strong pressure from members of the Dar al-Awam to convene a special session of the House after ratification of the accession. Gushi Khan Sahib sara pashar da ye namanda majlisa gusti ishe kashan kan bari majlisa kisma vote beden chi yan su wasra amart ka chesko yerta bagair raay majlisa jo bin khosir diniga Khan Sahib pashar da. The Khan agreed but before the members of Dar al-Awam arrived in Kalat to attend the session, the Prime Minister had got a hint that if the House were allowed to meet, the members would stick to the earlier position of rejection and refuse to ratify any accession, so the idea of holding the special session was shelved. Gushi پیش چیشی اکبر مردم توارتا تھا ممبر بیارا لوگان ہوتی کہنا ایک سبین ایک خارا ایک پرانا لوٹان تھی بیار کے دار العوام میٹنگ کرنے خانہ گوا بلے پیش چیشی اکبر مردم برسان تو دار العوام میٹنگ مجلس تشکیل بھی پیسر نخوص وزیر خان صاحبہ گوا نخوص وزیر صاحب یہ مردم کے بیان دا صفحہ دا میٹنگ بھی یہ اما پیسر کی مردم مجلس ہے یہ مخالفہ پاکستان ہو رہی ہے یہ گڑا امضا نہ کنا یہ بیانا اما مایگتی شاور چیکن بیتگا امضا مکتا پدا گنتے اشیا مور تایید نہ جنا مور تایید مجلس موا غیر قانونی بھی گنتے شر جوڑ بھی یعنی ما امضا تو شوقا مخالفتی آنده گنی استی رنده وشی بیا پارلمان امضا نکتا غیر مردمی غیر دموکراتیک فلانے دیکھ شر جوڑ بھی تو چونکہ اصلا یہ میٹنگ کا کینسل کا پارلمان میٹنگ ہمیشہ نخست وزیر لوٹانی رئیس جمہور لوٹانی یا پادشاہی لوٹانی اور سروائڈ نے بھی نا ملک پادشاہی بھی بہت پادشاہ حکم بدن پارلمان مثلا تشکیل ہوئی جمہوری بھی رئیس جمہور لوٹانی نخست وزیری بھی نخست وزیر لوٹانی بل معمولا نخست وزیر نہ لوٹانی یا شاہ یا رئیس جمہور اور ملکوں کے شاہی ہم نخست وزیر ہا بل بحکم پادشاہ کہتے بخواہش نخست وزیر پیش دارین بس ملکہ اسی برطانیہ آئے گا کہ مثلا یہ کار بکانی ملکہ ہی کہاں تشکان یہ خانہ ویسے بابا یہ میٹنگ کا برخاست کریں یہ بکواسیں کار ہے ڈیموکراتی کا سوچ ڈیموکریسی یہ پتہ میں اس پہ کینسل بھی کرتا کیسا وجہ میٹنگ اس کینسل تھا the accession was followed by the banning of the KSNP الٹا قبول اس کا بغیر الٹاؤ پدا حزب میں لیگرائش میں پدا بین کتا ممنوع اس کتا پدا and the arrest of most of the KSNP leaders and the active workers پدا وجہ شروع کتا گرفتار کرنا ہے میں لیڈرانی میں محلوق ہے I too was among the arrested من جیندر شنگوشی گیپتو باند کو I was then the secretary of KSNP besides being the leader of the house in the Dar al-Awam if منش گیپ ما ہاں دبیر کول تو حزب وہاں چیتا لیڈر رہتا مجلس تو کا مجلس لیڈر تھا میر صاحب گوشی حزب اختلاف لیڈر تھا مجلسہ
اپوزیشن لیڈر تھا وہاں دبیر کول حزب تو. After the accession process was through, وعدے کیے وجہ پاکستان ہواری کلات وجہ پشت سر بھی پورے اس کو, things began to happen which belied the expectations with which the Khan and the Sardars had opened to a پورا نہیں گھنٹہ ولاج من لا پورا نہیں پورا تو بول پورا بس چلا دیں گوڑا کیلکولیشن کیا باز مدد چاہیے کنکلوژن سے وجہ نہیں ختم بھی وجہ کیس کوٹ بلوچستان کلات بلوچستان کولان پاکستان وجہ انیکسائٹ کو تو وطیق کو مکران خاران لسپیرا درور بتکتا باقی یا کہ کور وائیں بتکتا کلات ہم شیخان کلات ہاں وجہ امضا کو تو اسمبلی توار کو اسمبلی سے بغیر اسمبلی پر کینسل کو بغیر اسمبلی قصہ بھی پورا نی راندہ پتا باندھا نہیں ہے کیسے کریں کہ بعد از اشغالوں نیچے اتفاقاتی کہ آپ دنگا چاہا ورنہ خوش وزیر اچھا بائے گے انگا نا یا اسٹیٹی سے انگا کلاتو دنگا آکا نا خوش وزیر مسا نا دنگا خان کلات جین دنگا ہاست نا خوش وزیر ہاست قرآن جا کے انگا دنگا چیزو کے پاش کپتا چخان کلاتا حیثیتا چاریں بڑی راندن ترکا بھی تو خان کلات جین بچاک بھی تو گرفتار بھی بلوچستان کولن کجا روت گوشتی یہ دیکھ چیزیں باندم سے ٹوک ٹوک کو دیا روان منت وار